Hello mga mads! And yes, welcome back to another video. And for today mga mads, atong itry ang isa sa mga pinakalami mo provide og samgyupsal set diri sa Pilipinas, no? Ang Davao Delicious Samgyupsal Cagayan de Oro Branch or DDS. So kung dili ka DDS, bawal ka mukhaon ani bitaw, joke lang. This one is galbi beef, bulgogi chicken. We have gochujang spicy pork. We have kimchi. Hindi ni mawala ang kimchi, no? This is Korean egg. Basta this is Korean egg. I don't know how to say this, but I think this is tteokbokki. Yeah. This is stir-fried fish cake. Ayan. This is corn cheese. Ayan, this is corn cheese. So, let's start. Ato sang painiton ang pan. Let's put oil. Why? Ato brasan. Ato brasan. Dili lang ipon ng brasan. Apil lang kuan. Pan. And we have a pan. Itong bitawag ani. So, yeah. So, focus at focus. Focus. Ayun! Oh my gosh! Nalagpot na. So, ayan. By the way, shout out ko kay Renzo Abejo. Thank you so much, Renz Abejo, for providing the Davao Delicious Samgyupsal for me. Thank you so much. Oo, padayon sa paglambo. And also, shout out dahil po sa atong mga amiga o amigo dyan sa Burby's Kitchen. O, diba? And of course, di na ta kailangan o plato kay natay, rice cooker! This is so good! This is so exciting! So, ibutan na ako ilang mga contact details. And by the way, mga mads, nga mga pink at nga, no, you can only order through their Facebook page. So, yeah. Oh my God! Oh my God, this is so good! This is so yummy! So, nagluto pa ta, no? And then, we can put egg sa kilid. We can put it here. Ayan. Diba? Laban! Hindi na naman nakalipas sa pupuri. Ayan. And, oh my God. I'm not sure kung magamit pa nako ni, no? Grabe ng gamit ko para ma-feel na ito na sa Korea. By the way, they have a keto set. So, actually, daghan is packages na gina-offer. So, if I were you, visit Davao Delicious Samgyupsal CDO branch sa ilang Facebook page. Yeah. And yes, nasa yung lettuce. And by the way, mga mads, no? Kanina nga set or kanina package is good for 4 pa yung sa unom siguro katao makakaon ani. Yeah. 4 to 6. So akong lawas kabalo na mo. Good for 1 na yun ako. So yeah, let's try our sam wrap. And let's put kimchi. Yeah, kimchi.